abogalam lok ma pia tek matiti meo chabit in chok no chabit riolo mawati kaneno lok kuku matika time ike kal chuli kama kumbete lok madir kichwale kum Rwot Onen David Acana la wiruri lok me chat ngomu winye yunge ruri mukana go berki ka chwa ma megi ma gen gi no giti ka chwale lok ne gi meto kwanyo Rwot David Onen Acana me beri la wiruri en udwa ko lok en me chwe war ga ni ki berki ka chwa iching abichel maka chwa en bo berada iching abichel lo ruri mukana go berki ka chwa ma megi ikit gom la wo be ki kera menena ka chwa en ne tinda ga ye CLAUDE OMONA ubeki ker memi report ma Rwot David Onen Acana te waje kama leng kit ma eneno kere ngom ma kuberi lok tie ye ma tekatwale ko wanen kon ko dugi ti lok me ngom enne uberi mwara alibario ke apa ma beru katamo ma ikin lok ma ana kilu bodu ikar ma wan beru ka chok ikar mo kar ngai ne wan ma chalo ke ma chili pe wati ki kit no mo ma kelu tiente chingwa wan ga wa mena ti mungi no mo omyero wan lega ti Rwot bene pe dok bene la lega cha duju chu myero wonong kit yo mo ma kelu tiente chingwa ikire ti mo go matero tero watemo no yigi munni ma ki poko ki rwedi mano watamo ni konyo ento yigi munni ni pole buta ne wen ikire ara ka kitam mara wa ni omyero wo pe ki radio bi konyo wa tero widano kit mate kwar bene ti ka ta ne wa ko bene twan wa ka ti jimi kit mano wa me ro pede kit me rwe wa kono me dongo dobo me da ko ki jimi mo kene ma eno ne tie we war ga ma ana choyo bot ga mente mo kene ma ana wa yo ene ni omyero wan bet ki ngom ma don ma chalo ke ma iki na wo bere ka bia ko ngom chala chwa rangi chala ko ara rangi ma wata mo omyero no ka twer ke mi boro mo wek ma chalo ke ubet ki jimi mo ma no kelu chente me ate wan wa ni omyero wanong pat mo maromo kelu chente ma ke pa mare kin jimi ni egini ma ara choyo war ga gi bana chie ma lo bana ki doga borla dir lobo ni wan ke ma chuli pe wati ki gino mo ma ke chingwa ci pa wa beru toer beru ka lega kara ki kara omyero konywa wa wan nong kit jimi mo kena ci ma gali wa rio ka pa ne enni kar ma rwata kila dir lobo lo mo kena ana wa ji ire ni ngom mo ni ci gulu pida ma ara mero ni ni mina wa ara ti kwere ma dongo ke para chule ja da a mede ki long me ngom eno ne war ga ke ber ka choy na ke Kampala ma mo kene kumberi ki tika ka to na kamale war ga ke choyo ministry me finance choy war ga ministry me land choy war ga Uganda Land Commission go choy war ga ikira ma ke tika yinyo anga mo ma won ngom ono kitamo ni jo man me Uganda jo me investment choy war ga pilo pa ngom eno ni yan me ko choy ka ku me no ke ramo me wa ngom eno ni la chen ma war ga wor jo me Uganda Land Commission go ai gen pe ke twar me ngom eno ni yan ngom eno ni pe me ke twar ne pe bot ki war ga ma la dir lo bu choyo board minister ma loy do ko ngom o choyo kon wa ni Rwot Acana pi no bora ki tam mo ni ma be ma na tam ni tam me ni ko nyo ma ko do ko ngom ma di tam do mi or ki kon gi wa ko no ko nya wa ko no ngom me ni pian ne ka la dir te kwar ma pe ke do ni do man do do be ka ke ti ka na do ma do do wa ko ene mi yo tam
mako ngeo inge guno ne kara ngom tie itwaergi ma oi chawa ne ngom ne tie itwaergi ma wan jo kena na kumedo tie mer ne no wa pa ki borgi inge gengo charo choy warga ma chel ma location ki choy bora ko ni ki paro warga ne botu kan ma ke choy warga ki wa anda chak dong yin yu menong kara tai mengom ne gune ada ana gam ka warga ne no ne atwa ko wa ati mo je me mo ka na kiet ma cha lo mo nge ke pe nyo pingom yu ke re ko i pom ke chul ma ra chul yu pingom me no ne ade no chen te ki ta lan ta ma wang karo mi biora pa ra chul pe inge ke mi list offer ma warga ne tie inge wa yo je me wang tai to bi no warga ma location ki choy kinya list offer ki choy kinya title ki choy ke wa me to ti cha ma cha la bi ri ping ho ti me ki te ne pa nge ene ka ma lok dong ti ye ni warga ti jing la wi ri me ro pe me gi me ro pe ke kwa ra chuli Avoidwal menero chel ki duan mad ber ka kat en America kon wacher wa yue manok da ko du ko mete ki nywako lok eni wani ket pat Yup mai beru kaneno ne lekelia ye Sam's Crisip oberongira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero crisps melayata, crisps megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jami pa Sam's Snacks e supermarket duju matilo baman. Sam's Snacks, noa pora memite. Yup matie kabino lekelia ye Sam's Crisip oberongira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero crisps melayata, crisps megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jami pa Sam's Snacks e supermarket duju matilo baman. Sam's Snacks, noa pora memite. Wachi free studio wakany kador iwe yupo mawaloni ro painting kache free day TV set ma mega dia wabiri don kanchon wabiri chawa me al bokalam kama wakelo iwu report makumbeti la wirodi Rwot David Onen Acana tika chwalo loke ikom lok mo winye madiro twa lok Kom Cato Ngom makumbeti kelo nywera maduong utwal pat la wo wakelo report ma CLAUDE iwu kachakre mo bedi kidgum kama Rwodi mukene guberiye what tika gamane by explaining kita en ino kere ngom makumbeti lokti ye madungu twali kai neno video mo bino ne ba ema nyorni mia chiel ngom matika kelo loke pe ngom pa choli ngom pagamente ero piem ngome no gamente pe ka tich kwere Rwot okaro kitame ne kira do ngome ni pe ka tich kwere ne uno romo chako gimo manok we ko konywa innovation on your drive minongo chene mirge chalo ke kwalo ka ke kal kwara choli ni waramo yupo ot mo makramo pang which is a good business waramo yupo gimo maromo keli wachene o waju plan kirono gen get tam kwede including setting up a radio mikelo phone matut ite kwaro which is a normal thing ana which ni looking at what I did I worked for Buganda Kingdom kama getiki pi mamegi kilone suwa
gitiki events company ma meggi, gitiki radio ma meggi, gitiki TV ma meggi, gitiki company ma yubo beer ma meggi, which is BBS, keeping your TV. Radio is CBS. Manu weng Jimmy Makelo Chene, in Buganda Kingdom. Gitiki dul ma meggi ma loyo lokum ngom. Kamadara weng mati ngom pa Buganda when you want to watch the end kabakati landlord. Gicholo gimon makaloni musuru. Musuru beru tax. Me munyu kumedi mwana cholo tax ground rent. Bot KCC and your bot city council ni. Buganda kan chene mon tima kemiyo chere kingdom. Chere Buganda land board. Any you ma pat. Why nyomgi kwanjula gini. Why kwanjula ma megini. Te fee money kenye ma mire cholo chere Buganda chere cholo chere money mi nyom. Percent money kemiyo bor Rwot. I chere welo certificate ki bor Rwot. I kingdom. Wek chene en wajina da jone go nyom te kwar. Te kwar erni no ke money ni ochua ko wu. Ki cholo chene money manok. Chidi no ni chene money matino nginyi chene ni. Konyo kingdom midon. Madong wan chala choli wa pe kila kori gin erni. Piem kumbet ni Rwot wajina gien no gi ollo. Gi moe kena gi miro ki chet ke leki. Manok ema wa miro meeting ba ko nongi wa chene. In fact loka Rwot pe bo la wo ma ke wajene jomoni oberu ki meeting kirgum group achiel oberu ki meeting kwe Rwodi oberu ki meeting kirgum Rwodi mo ken oberu ki meeting ga Acana ngaro mono bolo wajene Acana go no chene kwe mi holding meeting now kaki penyu kumero ena wajene gwak en joma ke lego chene bot gini ba dongu chako penyu doko ba dong pemi penyu dok ke Ker Kwaro through the leadership of Acana utamane they need sustainability gichung kitien gi wegnen kit magen gi woro kwede o wego gugamo ngom eni ento ngom madano to ka woy yeni eni pi loka Rwot wajini ngom eni pi mege wakumbedi ma eni logoni ngom pagament ento kimini gi lease offer mi teach ki ngom enuni he has Kangom ena dark mi release offer Emma. He has no right in any capacity to sell it. Pemeni ngom pagamento. Yes. Ena yote wajine ni story ini kabe reporter wa po tiago yupene wamera na ano kera gakere pian narration your explanation parwati is incomplete. So wamera niyang kakwena charo chate nyo po chate nyo buchate nyo po buchate. Ina no. Any is a big question because me a chill. Kadong en wajine ke mi lease offer. Lease peye beni chare. Lease peye ni chare. Donka jonte wajine Rwot ka mero chato ngom. Initially, gin gitike warga mo madak nyur eni ngom pa Acoli onyo eni ngom pangarimo. Ka ngom pangarimo. Let's have these things fixed. Kikel warga kiket pin gamente mo mi lease ni go mi lease pe mwagadi. What were the terms and conditions? PM Rwot wa en charo Talanta Finance. Ichere gamo chiene million maroma pa maybe you ka konyo gamo ngom a transfer of lease from gamente wako dug board gi wek gen giti ko de e biya chara donc ke Ker Kwaro o gamo ngom for how long, how fast can we put investment in ngom weka da chiene maki kariene nyo dondo magen gi merne o chakaro mi biro weko nemtie ana mer wajene ema biya chara moe ken ma ke Ker Kwaro bi karo kwede ma karra mo konyo ke Ker Kwaro weko don meta nyim ki don weko ne gitika depending on foreign aid nyo ching ma wako that would be very very important. Ini lok ma po butum kumbeti reporter wa CLAUDE omona tie on ground wa mete ka kwete maturte e kom nyoyara kumbeti matie e ken Rwodi ma megwa magitika akitunko mal me Uganda one by way beki ker mukele na iwo kany